Smo ljude da vi gledate još jednu epizodu. Danas ću vam se zahvalim za 30 subscribera i da vam kažem nešto vama. Znači, ljubitelji, vi smo promijenili u ime Bosnian Games SR, što znači Bosnian Games sa Rio, znate. Bosnian Games SR sa Rio. I sada, dobro je da vas zahvalim, nego čudno da se ne hoću da vas se zahvalim za 30 subscribera. Mnogo vam hvala. I eto, meni je bilo predlog brat da promijenimo ime u Bosnian Games SR. Usput, mnogo hvala mom bratu. Čovjek jede malu djecu. A sada, hoću da vam se zahvalim za 30 subova, ljudi. To je za mene, Bože, jede malu djecu. Znači, sad sam bio s drugarcom na Skype-u, imali smo priče 5 sati i 30 minuta, ljudi. Šta reći? Oči mi više izgorile. Eto, da vam predužim da pričam. Counter Strike, Claw. I napokon možete me dodat na Skype-u, ljudi, ne baš. Dobro, mogli ste vi mene i prije dodat, ali ovo nisam dao. Tako. Evo, sad ću vam pokazati, zovem se Rio. Cat, Kill and Love Minecraft. Evo vidite slike, slika je kako? Bože! Nemam ko ima na Skype, niko važan. Motika, kratki, idem u motiku. Znači, s ovom curom, dok mi je curom, sa njom sam bio na Skype mojom drugaricom, veliki pozdrav za nju. I eto li to bilo to za ovaj epizod, nadam se da ste uživali, do sljedeće epizode, čao!